بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والطور Tur tig'i bilen qasamki وكتاب مسطور في رق منشور uch qog'ozga yozilgan kitob, ya'ni Qur'on bilen qasamki والبيت المعمور Baytul Ma'mur bilen qasamki والسقف المرفوع osmon bilen qasamki والبحر المسجور qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilen qasamki إن عذاب ربك لواقع Rabbingning azobi cho'qim yuz bergisidir. ما له من دافع Onunğa hech odam qarshi tura olmaydi. يوم تمور السماء مورا U kunda osmon qattiq tavraydi. وتسير الجبال سيرا Tağlar qattiq sayr qiladi, ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi. فويل يومئذ للمكذبين U kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy. الذين هم في خوض يلعبون Ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا U kunda ular dovzaxga qattiq ishtiriladi. هذه النار التي كنتم بها تكذبون Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan dovzaxdir deyiladi. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayyotamsizlar? اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Dovzaxga kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar dovzaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. إن المتقين في جنات ونعيم Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Ular Rabbi bergan narsalar bilan huzurlanadi. Rabbi ularni dovzax azobidan saqlaydi. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Ularga qilgan amalinglarning mukofoti uchun ko'ngillik yenglar va ichinglar deyiladi. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Ular qator tizilgan taxtlar ustida yulangan holda o'ltirdi. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilib beramiz. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Özleri iman etgan, avlodlarımı əgişib iman etganlarning avlodlarini ular bilan billa teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون Ular ko'rayotgan ne'matning ustiga yana ularni ko'ngli tatgan meva va ko'ngli tatgan go'sht bilan ta'minlaymiz. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Ular jannatda o'zaro may qachilangan jamlarni tutishidi.
mey iç bilen uladın bu dünyadakidek bihudu söz ve günah sadır bulmaydı. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ Goya sedebnin içindeki göherdek çıraylık gılmanla ulanı aylanıp yürüp ulanın hizmetini kılıdı. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Ula yani ehli cennet birbiriga qarşı paransı elişidi. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ Ula eytidi. Biz hakikaten dünyadaki çağda ailemizde Allah'ın azabıdan korkattık. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ Allah bizge merhamet kıldı. Bizni zehirlik azaptan sakladı. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ Biz hakikaten ilgiri Allah'a ibadet kılattık. Allah hakikaten ihsan kılgıçıdır, en mihribandır. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Kur'an bilen kavminge vazi nasihat kılgın. Sen Rabbinin nimeti bilen kahin mi emezsen ve mecnun mu emezsen. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ Ula eytidi, o şairdir. Biz onun zamanının hadislerine yoluqışını kütümüz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytqin ki, sile kütünla, hakikaten men sile bilen birge kütküçiledin men. Yani sile minin halak boluşumni kütsenla, men mu silenin halak boluşunlarını kütümen. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Ulanın akli, ulanı muşundaq söz kılışqı buyurumdu, hergiz undaq emas. Ula küfrida haddidin aşkan kavimdir. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ Ya ki ula Muhammed Kur'an'ı öz toqudi deyişemdi, undaq emas. Ula Kur'an'a işenmeydi. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu toqudi degen sözünlerde rastçıl bolsаңlar, tüzülüşte, güzellikte, bayanda Kur'an'a okşaydigan bir sözünü keltirip beqinglar. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Ya ki ula yaratqıçsız yaratılgan mı? Ya ki ula özleri yaratqıçı mı? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ Ya ki ula asmanlarını ve zeminni yaratgan mı? Belki ula Allah'ın birliğine işenmeydi. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ Ulanın yenide Rabbinin hazineleri var mı? Ya ki ula şeyilerini halıgança tasarruf kılıdığan kainatını boysundurgucu mu? أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ Ya ki ulanın asmanğa çıkıp söz tanışaydıgan şotusu var mı? Eğer bolsa ulanın söz anlıqçısı uçuk bir paketini keltirsin. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Ya ki Allah'ın kızları silenin oğullarınla var mı? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Ya ki sen uladın davetin için hak sorap, şu ziyandın ulağa ağır yük artılıp kılıp iman etmemdi. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Ya ki ulanın yenide ilmi gayb bulup, onundan gayb neslerini yizi olamdı. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا
فالذين كفروا هم المكيدون. Yoki ular sana hile mikir işiltemdi. Kafirlarning hile mikirleri mağlup boludu. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Yoki ularning Allah'tan başka ma'budi bormi? Allah ularning shirk keltirgan batil ma'budlaridan pakdir. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. Eğer ular osmonning bir parchasi tushib ketganligini ko'rsa, bu to'plashgan bulutdir deydi. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. Ularni halak qiladigan kungacha tark etgin. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. U kunda ularning hiyla mikri hech narsaga asqatmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ular uningdan, ya'ni oxiratdagi azobdan burun dunyodami bir turlik azobga duchor bo'ladi. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. Rabbingning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning ko'z oldimizdasan. Uyqudan turgan vaqtingda Rabbingga tasbih aytgin, hamd aytgin. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. Kechidami yulduzlar patqandan keyinmi uningga tasbih aytgin.